hari igihe isi yari ifite ituze ryayo, imeze neza nk'umwana utuje. Yasinziraga nk'umwana uri ku ibere rya mama. Ibicu bisekera izuba, imvura igwa neza nk'uko yayoborwaga n'Imana. Ibihingwa bikamera uko bisanzwe. Abahinzi babaga bazi neza igihe cyo gutera n'igihe cyo gusarura imyaka. Amasoko yavubukaga ari menshi, bugacya mu gitondo imisozi yisekera nk'umubyeyi wishimiye abana be. Ariko rimwe isi yisanze ikangutse ititeguye. Mbese umutuzo wayo wararogowe ntukibaho. Umusaza twahaye izina rya Habimana twatuje mu murenge wa Karambi, yabyutse kare mu gitondo agiye gutangura umurima we, kandi aherukaho imyaka imeze neza. Akigera yakubiswe n'inkuba bitewe n'ibyo abonye. Asanze imyaka yari yizeye y'amaramuko yose yarangiritse kubera imvura nyinshi. Nuko yicarana agahinda n'amaboko mu mutwe ati, ibi bihe ntibikiri nk'ibya kera. Umwaka ushize byari amapfa, none imvura iraje nayisenye byose. Mana, kuko utugenje utya, wowe wasi we, twakugize nte? Nyuma y'uko avuye mu murima mu cyumweru kimwe gusa, izuba ryavuye ryinshi ryaka nk'iry'imperuka. Nyuma y'iminsi 5 imvura nayo ati, nahageze. Ntiyari imvura isanzwe, ahubwo ni imyuzure. Iyo mvura yasenye urugo rwa Habimana, maze isenya n'ishuri umuhungu we yigagaho. Uwo musaza yicaye ku kirago yihanagura icyuya mu maso he, hari agahinda kenshi, maze aravuga ati, mbega isi, ubu se kuki iturakarira? Ubundi se yahinduwe n'iki? Mugani wa Habimana se, ibi ni ibiki? Ibi bintu abantu benshi batigeze bumva mbere. Abahanga babihaye izina babyita climatic whiplash. Iri ni ihindagurika ry'ikirere ritunguranye kandi rirenze urugero. Ni igihe ikirere gihinduka ku muvuduko ukabije kandi udasanzwe. Nk'aha aka kanya hari amapfa akomeye, mu kanya hakaza imvura nyinshi. Ubushyuhe bukabije bugakurikirwa n'imbeho idasanzwe, byose bikaba mu buryo butunguranye. Umuhanga mu bushakashatsi ku mihindagurikire y'ikirere Sebastian Batheny yavutse ko ubuherere bwo mu butaka ari bwo bufasha mu kuringaniza ubushyuhe, ariko kuba isi irushaho gushyuha bituma abaturage bugarizwa n'amapfa, bagahura n'imvura nyinshi n'ibindi. Banki y'isi ivuga ko abantu miliyoni 100 bashobora gusubira munsi y'umurongo w'ubukene bitarenze 2030 kubera ihindagurika ry'ikirere. Abantu miliyoni 26 bashorwa mu bukene buri mwaka bitewe n'ingaruka z'ibiza n'ikirere kidasanzwe. Ubukungu bw'ibihugu bikennye bwangirika inshuro 5 kurusha ubw'ibihugu bikize biturutse ku ihindagurika ry'ikirere. Abantu miliyoni 3,600 batuye ahantu habangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ikirere. Hagati y'umwaka wa 2030 kugeza mu mwaka wa 2050, imihindagurikire y'ikirere ishobora gutera urupfu rw'abantu 2,500 buri mwaka bitewe n'imirire mibi, malaria, impiswi n'ubushyuhe bwinshi.
mu mwaka wa 2050 abantu barenga miliyoni 200 bashobora kwimukira imbere mu bihugu byabo kubera ikibazo cy'ikirere. Mu gace ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Aziya y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyepfo, miliyoni 130 z'abantu zishobora gusubira mu bukene. Nubwo rwose Afurika yose itanga munsi ya 4% gusa by'imyuka ihumanya ikirere, ariko itakaza hagati ya 5% kugera kuri 15% by'izamuka rya GDP buri mwaka kubera imihindagurikire y'ikirere. Mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2023 mu turere nka Rubavu, Rutsiro, Ngororero n'uturere tumwe two mu majyaruguru habaye ibintu twese tutigeze dutekerezaho na rimwe, aho imvura yaguye maze ikazamura imigezi nka Sebeya, Koko n'indi maze igateza imyuzure, amazi akarimbuka, imodoka, amatungo, imyaka byose bikagenda, kandi byanadutwaye ubuzima bw'abavandimwe n'inshuti barenga 120. Abakurikirana amakuru atandukanye mujya mubona ko hirya no hino ku isi hakunda kuba ibintu byinshi nko kwaka kw'amashyamba, imyuzure mu migi, byose bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Mugani se ko kuvuga ari ugutaruka, kandi umunyarwanda ko yaravuze ngo nta kabura imvano. Climatic whiplash yaba iterwa n'iki? Icyambere iterwa no gutwika ibikomoka kuri petroli. Iki nicyo gitera imyuka ihumanya ikirere ku kigero cyo hejuru. Iyo dutwitse mazutu, esase n'ibindi bikomoka kuri petroli kugira ngo tubone amashanyarazi, ubushyuhe cyangwa imbaraga dukoresha mu nganda no mu modoka, haboneka imyuka ya carbon dioxide n'indi yangiza ikirere. Imibare igaragaza ko gutwika ibikomoka kuri petroli bitanga 73% by'imyuka ihumanya ikirere, bizwi mu rurimi rw'amahanga nka greenhouse gas emissions ku isi yose. Ubushinwa na Amerika nibyo bihugu bibiri bihumanya cyane, aho byihariye hejuru ya 40% by'imyuka ya carbon dioxide iri mu kirere cy'isi. Ku mwanya wa kabiri haraza inganda zikora ibintu. Inganda zikora ibintu nka sima, ibyuma, plastika, imyenda n'ibindi byose bikoresha ingufu nyinshi kandi zitwika ibinyabutabire bikomoka kuri petroli. Imibare yatanzwe na Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC mu mwaka wa 2022 igaragaza ko inganda zitanga 21% by'imyuka yangiza ikirere. Nk'aho inganda zikora sima zonyine zitanga 8% by'imyuka ya carbon dioxide ku isi hose. Ku mwanya wa gatatu hari ugutema amashyamba, ibizwi nka deforestation. Amashyamba asanzwe afata dioxide mu kirere, ariko iyo atemwe habaho n'ibura ry'icyo gikorwa cy'ingenzi, kandi kenshi abantu bayatema bashaka aho guhinga cyangwa korora, yewe tutirengagije n'ubwubatsi. Ikigo cyita ku buhinzi n'ibiribwa FAO muri raporo yacyo mu 2020 kigaragaza ko ku isi hose hatakara hegitari miliyoni 10 buri mwaka. Gutema amashyamba bitera 10% by'imyuka ihumanya ikirere. Ku mwanya wa kane turasanga ubwikorezi, transport, imodoka, amakamyo, indege, amato, byose bikoresha lisansi na diesel bikohereza carbon mu kirere. The National Energy Agency mu 2023 igaragaza ko transport itanga umwuka ungana na 15% mu guhumanya ikirere. Umuntu umwe ukoresheje indege ajya ahantu kure, indege isohora carbon irenze kure cyane y'umuntu umwe mu gihugu gikennye yasohora binyuze mu gukora ibikorwa bye mu gihe cy'umwaka wose. Burya nubwo turya, gukora ibiryo nabyo biri mu byangiza ikirere. Ko dutunganya ibiryo ni ukuvuga ko duhinga, korora, kubitunganya, bibyara imyuka yangiza ikirere, cyane cyane methane iva mu matungo n'ibiraro by'inka hamwe n'ifumbire mvaruganda.
Imibare ya IPCC yo mu 2023 igaragaza ko ubuhinzi n'ubworozi bitanga 25% by'imyuka yangiza ikirere. Matungo nk'inka n'ingurube zitanga 37 bya methane yose yo ku isi. Ku mwanya wa 6 turasanga inyubako nyinshi cyane zo mu migi zikoresha ingufu nyinshi zo gushyushya, gukonjesha no kumurika. Ibi bituma hakenerwa gukoresha ibikomoka kuri peteroli, biro bikarangira byanduje ikirere ku gipimo cya 17.9%. Nko mu Burayi na Amerika, inyubako zishobora gukoresha 40% by'ingufu zose z'igihugu. Ku mwanya wa 7 turasanga ubutaka bwumye cyangwa se bwangiritse. Nk'uko umushakashatsi Sebastian Bathny abigaragaza, ubutaka busharira cyangwa bumeze nk'umusenyi ntibukibasha kugabanya ubushyuhe bukabije, bigatuma hahora impinduka zidasanzwe. None se njye nawe dukora iki cyaturokora kikanarokora Habimana wo mu murenge wa Karambi? Twebwe abantu ku giti cyacu dushobora kugira uruhare runini mu kurwanya ihumana ry'ikirere, nubwo tudafite ububasha nk'ubw'ibihugu cyangwa inganda nini. Dore ibyo njye, wowe, Habimana n'abandi twakora kuva kuri uyu munsi. Twakoresha ingufu zidahumanya ikirere, nko kwirinda gukoresha amashanyarazi akomoka kuri peteroli. Twatera ibiti kandi tukabungabunga ibihari. Twakwirinda gukoresha ibinyabiziga byanduza ikirere. Tukirinda n'ingendo mu gihe bitari ngombwa, kandi twari gukoresha imodoka cyangwa moto zikoresha esanse. Twagabanya imyanda, aho twakoresha ibikoresho nka plastique inshuro nyinshi aho kubikoresha rimwe tukabijugunya. Kandi tugatandukanya imyanda ibora n'itabora. Twakwigisha abagenzi bacu, abana bacu, abanyeshuri, abo mu madini yacu uko twarengera ikirere. Twasaba leta kurushaho kubungabunga amashyamba y'umwimerere ndetse no kugira gahunda buri muturage azi neza yo kubungabunga amashyamba. Mwese turabashimiye kubana natwe kandi twizeye ko tuzagumana. Ese wari uzi ko gukanda subscribe utanze inkunga yawe mu gutuma ibiganiro nk'ibi bikomeza gutunganywa? None se wari uzi ko gukora share ari bumwe mu buryo bwiza bwo kwigisha abantu icyo bakora ngo turengere ikirere? Reka nzoze mbibutsa ko ubutaka, ikirere n'amazi atari umurage twahawe n'abasogokuru, ahubwo ni inguzanyo twafashe mu izina ry'abazadukomokaho. Murakoze.